mame mo akwa aba na me na wose omre no adaje na wochi waka ye ho ne edi nkomo asuade afa stomach ulcer ho enne ye fiada rade adomode abedu fiada ye wie nti ye hwe treatment ene complications aha ye say ye hwe complication ni ahwe treatment no ye ne Dr. Dubuatin ene edi enkomo yi ono anso ne ye sponsor na dwumako endpoint homeopathic clinic or the number no be ma wo ti ye wie bi e house se bi ye di nkomo yi ana say o prostate o problem abra no check ma free oba infection wo ho abecheck na hwesa wodie no bibia ye kama na eno so onshore kidney so wo ho anu abecheck eno so etimi abo anti no dog ena efie ye di wie dog ye mo akwaba ye na se adawo ma ye ndi kan hwe complications no na ye wie ye di treatment account se wo ulcer na wan hwe entu ase a bebre no etimi o me ya anemic ulcer patient bebre no aya anemic because aduane a wodie no ene pa na waduane no se ka absorb into the bloodstream no bebre no a obekọ private no aduane a wodie no nyina na aba besen wow anaso obi wokọ otimi nya running stool obi wokra no a de obehunu ne se aduane na wontimi aduane ntimi digest aduane no bebre no a bitimi vomit esa aba abonten enti very uncomfortable apart from the pains you go through obo hyehyew na obo ya ya aduane to yemu ani nyina complications obu okana otiminya bleeding internal bleeding yemu no kura no etimi ma otiminya internal bleeding iti bebre osa no bo se bebre no ano bo se uja honan ya bo se bebre no private no anani stool na ya black black iti so private na wu se u stool ya black ya e could be a sign kra se wo stomach ulcer ni bi iti no ya de complications ni bi no etima internal bleeding ayisa obi so wo a etimi de bi e fensa halitosis en carbon influ wanu mu ba to kasa na bebre no atwen omhene na the treatment of it no it can be treated okay they also the ano say endpoint ni nipa ne ba ye twa scan e wo yem ne ya check ya the blood a check ahwe say emwa na efe say helicobacter pylori no e bi wo ho ana so okopa lebuzu a omo okwan fa so omo de tube e say o minimum ye fe ne say endoscopy okay na wa twamfo ni wo yem ahwe but yede no ye so simple yem fa tube ni show yem yede no ye twa scan no ani yede ya peke o moja eti sa mwa wani bi wo ho a ye fe say helicobacter pylori no a moja mu no kura no it can be detected eti enya wie bepepe anase acid na produce no mo a we can also detect it enti enya wie bepepe na ehunu say oh wo de na acid na produce mo anase mo wani efe say helicobacter pylori na wo bi wo no a we give medication and then it takes care of it eti ni ache onwani a wodie ni nwani a wontimi ni enti stomach ulcer and peptic ulcer no it can be cured completely at endpoint to be particular my number is 0244 endpoint number no free there be free scanning for award free scanning for prostate and kidney lab no and abetua 200 Ghana cedis endpoint number is 0244 867068 0244 867068 yada Ghana for Ghana yes yeah that's na wochi mu nkomo a woni yedie esuade bebre na mgidi yese o mebanso yada Dr. Dubuatin ase yada endpoint homeopathic clinic ase na daroma ene yedi dwumade bro juoda ede ebepem ene fit yawe bi e hawa dwen si ebodin enye ho asam ne yeka wo de frɛ no na ni no eni enkomo bidide afia amankwa tamaklo na wochi ebesimu se nkwane ahodin kuraye na ebesehia